inostranstvo kao inostranstvo, niko vas ne čeka raširenih ruku što se tiče poslova. I to mi se nije svidjelo jer jednim delom kad odem tamo, stranac sam tamo, kad se vratim ovdje, stranac sam ovdje. A uz to je bilo sve ovo što je, moj deda sagradio, spremio, već radio, jer imam dosta infrastrukture, samo je bilo na meni dobra volja da krenem da radim i da se opredelim tačno zašto. To je jedan od presudnih razloga i deda i ljubav prema opštini, prema zemlji našoj, i prema poljoprivredi, prema životinjama. Tako da je bitno u životu da čovjek radi ono što voli, a ja ovaj posao volim. Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije postoji od 2019. godine sa ciljem da pruži pomoć poljoprivrednicima za unapređenje proizvodnje, kao i za ostanak na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. I zapravo nas vrlo često povezuju kao servis za poljoprivrednike koji daje svakodnevno različite informacije. Od toga kako da poljoprivredni proizvođači unaprede svoju proizvodnju do toga kako da iskoriste određene mere davanja koje su dostupne, a ima ih nekoliko oblika, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. U okviru te pomoći sprovodi se projekat Javno zalaganje za transparentno poljoprivredno ulaganje, koji ima dva cilja. Prvi cilj tog projekta je da se programi mera lokalnih davanja u poljoprivredi kreiraju u skladu sa potrebama poljoprivrednika i da se poljoprivrednici uključe u kreiranje tih mera po svojim potrebama. Drugi cilj projekta Javno zalaganje za transparentno poljoprivredno ulaganje je transparentno objavljivanje konkursa koji proističu iz programa mera lokalnih davanja u poljoprivredi. Pa mi smo svakako tu da odgovorimo na mnoga pitanja, da mladim poljoprivrednicima poput Bogdana damo odgovor onog momenta kada on donese tu odluku da ostane recimo na gazdinstvu ili da se vrati na svoje poljoprivredno gazdinstvo i trudimo se da maksimalno posavetujemo korektno i da ta očekivanja ne budu ni prevelika, a takođe da može da zadovolji svoje osnovne potrebe i da ostane tu i da živi od poljoprivrede. Nije lako, ali uz dobru organizaciju, dosta mi pomažu drugari, tako da može da se stigne, da se odradi sve. Bilo je trenutaka i kad je bilo i uspona i padova, ali svaki posao je tako.